guys, ini yang temen setong tolong lapen. Dari channel long nanti tum pothat kebang tu post temen nanti tu hani klong pun suri kardom jolo. Nasi ini yang tum ham atau pics nengawan bimbang ke. Ini tum WhatsApp status a video kosan sedang berjumpa. Ini tum de matahari kosan si bang status message lo. Lapen emotional status puno lapen. For example, kapre status na video. Lang message lo bulan te ini tum message pen ba kosan lo phone call. Si hala bang so status lo video itu hangji. Selasi pini ke nanti tu mana wat bibang ke phone call nang nelo lapen message ta chat nang nelo labang so video ni pan messenger lo nang thap lasana ni tum jang nang nelo lasi labang so a video lapen labang so topics ki cheng mai julang thuina ne simple a trick pa nang tu ma than bon po lapen joy ke pa nang tu ma than bon po lasi ini tu foto pini ne bagi joy ke di screenshot kuri po lapen इसे स्क्रीनशॉट एन लो बुलाते हैं लामंग सब फोटो बनाई दे पॉला बागे जाके स्टमे इतु वीडियो के स्क्रीनशॉट के एन हिंग नमो दीदी लसी नानी तो मचुने रिलो लामंग सब वीडियो के चिंग मैन की जुलांग थे ना लापेन फोन ये कॉल नहीं जी थैंक्स तमे नंगे लो लामंग सब वीडियो जो स्नैक की चिंग मैन जुलांग थुई लो प्लो दाते नानी तो मन सिंपल ट्रिक पे नंग हंपन बोला पेन सिंपल पे नंग हंपन बो सिंपल पे दे लसी लामंग सब वीडियो लांग थुई ना लसी आ वीडियो बांग ले पंचे मुंग फिदुना Subscribe ta tension tega bhu YouTube channel ansa channel itum technology video lapen motivational video kelak palong bam jefan lasino ni le mobile screen long wala lasi ini tum WhatsApp long status video ba image download nang ji pulo tangte aprang si WhatsApp apps long dam nang po line punang po impulo te lasan interface mang po like status long ponang po like status long pon lo pulang te Komar status along video si download jima. Jeneba foto si nang lit han paklang po. Lasso foto. Lasso foto. So foto sing paklang po. Lapen lahai a foto. Ladak lasan download elo pulang te. Hadak ekta la file manager long dam nang po file. File long dam elo belong te la file manager long dam nang po asus file long dam elo belong te la WhatsApp long dam nang po la hide in internal storage pula dak nang klang ji la hide internal storage bang gela bang ke nili ke on tang lo nang tum josi on ela te on da na la media long dam nang po la status long lahan lo la bang internal bang hide pulo tang te la ke nang klang hala so ke download po yang klang klela la so pulo tang aku nang klang thu po la si simple trick lo la bang ke two step aprang si bang ke la WhatsApp open nang po status long dam nang po la sohar mu bang download nang po foto ba videos tame la so foto non download elo la sinin paklang tu po file manager WhatsApp ke la media ke status ya lahan lo la so foto bang ke lahan lo so foto bang ke la bang kali lang de ha so foto bang lahan lo la pen ke la same lo mati di jo lasi lason hello ekdom WhatsApp status long video ba photo download nang ji plong te lason lo claim nang ji lada option long dam nang po WhatsApp long dam nang po gela status long wang nang po lama कोरोना वायरस कहाँ से आया है? ये कोरोना वायरस बंगाल से है। कैसे? वो बंगाली कहते हैं ना, ये कोरोना, वो कोरोना, आराम से कोरोना, धीरे कोरोना। Likey.
file long dam nang po file option long dam nang po file lo dam nang po lapen WhatsApp long ako dam nang po lapen media long dam nang po status long dam nang po मौत खाले on nang ji lai si setting on lo blang te itung WhatsApp status video download me lo tahan lo hide internal storage ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है? ये कोरोना वायरस बंगाल से आया है। कैसे? nason lo ke download nang ji bang ke ये कोरोना वो कोरोना आराम से This is कोरोना simple trick lo धीरे labang कोरोना ke lasi nang ni tum labang so a trick bang ke just simple pot lasi gado bes mi chini lo si ning thelo lasi labang so video bang la pan wet lo lasi chini ne lang te akon ni fan comment long pachini non comment long nang pachini non akon ni li akon na ke pachini ji phan ako bor itu po